Manipud iti MPBC Drama Production Center ken daytoy nga istasyon. Maisagot kada kayo tinaduma-duma nga istorya, anaadaw manipod kadagiti bersikulo a mabasa iti nasantuan a libro. Ngarod, tunggal madanon ti kastoy nga oras, kadwaan da kami babaan ti panagdengegyo kadagiti radyoyo. Kat imdengan nyo ti tunggal pasat dagiti patangatang mi nga istorya kada kayo. Tababaan dagitoy apakasaritaan, makaagsaw kayo iti nainbag nga adal ken sorsoro. Pauluan tayo daytoy a programa iti Dalan kinapudno ken biag. Nainbag nga orasyo amin papagayam. Intay ibasa ti Proverbio Kapitulo 24, versikulo 27. Sakbay nga agbalay ken mga sawa ka, isaganang pay nga umuna ti talon mo, ken sumapol ka iti panggadam. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan kinapudno ken biag. Bernie! Bernie! Agring ka na! Ay na! Aldawan! Ingkag trabahon! Sakit ti ulo. Saan ka man nagtrabahon? Awanan ta allowance dagiti ubeng. Umutang ka pa ilang kadatatang ka nanang. Ay! Mabayan akon! Dagita pa'y senior citizen a naganak mo ti pagutangam. Di mo mutbayadan. Bumangon ka kaditan! Hiso nga agsaksakit ka, takurang ka iti panagwatwat. Di ka mat ngamin mapanagpagnapag na di tarwar. Nagsakit lang arudan da ito'y tumang ka. Pilitin nakpay lang papagna ni Jerwar. Di nakakasyan. Sige! Oo nga mami nagamit iti balay. Na, Di ka lagbay. ay Awang sos. pa'y ginatgatang mo kadagita. Pamanin lagi ti agasawa, lakay. Andamanan mabuong agamit dito'y balay. Madmadlaw ko ka na ayam agap-apa. Ay, ni Bernie nga men. Inumatiam muna. Pasaray saan nga agtrabaho no mabartag. Pangalaan da nga iti pagbiagda no di dagtrabaho. Tatang. Day, di kasimrek kita. Nasakit ti ulo. Day takit tayo inom ka nga inom. Amumot nga gis-eskwela dagiti anak mo. Kasapulan dati kwarta. Tatang, bumbulodak pa lang iti bagasyo. Sukatan to ni Ani into nagsulduak. Wala, yung kamangalan. Sige. Manon ti bulod mi abagas, tatang. Ilis tayo lang, sukatan minto. Nangalami ti day tabagas. Ginatang ko, Anya ginatang? Nakita ka ang naggapo di tabalay datatang kananang? Sukatam to. Di ka lang mabain. Nawan maisang mo. Tumaray ka adagos kadakwada. Nagadulakat nga ibagbaga mo na ya. Oh, awatan mo tayo isang mo. Kapapanam ngay. Di talang. Mapan ka man naginuman. Hoy! Saan ka nga gawawid no nabartag ka? Sakit ka ti ulo! Anya ter aramidem dito'y ruar lakay. Urayak nga agawin ni Bernay. Ay, unay kan ayala kay. Saan kan arumbe nga agpuyat nga aguray kin ni Bernay. Adamot asawa na amang ilukat itiri daw. Madanagan haklata. Maulaw kan tumanin inton bigat. Umay kakit din ta maturog ta. Rabiin. Mabainak abumulod kada kayon iti kwarta nanang. Awan mo't ngamin sweldo ni Bernie. Awan balunan nagiti ubing. Unay day ta nga asawa mo. Nadamag ko amalaksid iti panaginom da iti tunggal malam. Agsusugal da pa'y kanugayam. Ay, maldaangan ak iti day ta nga ibang pagambalasan ko. Saan na kami matadengdenggan ni Bernay? Pampanunutak nga aglako ak iti palengke. Tapno da kwarta mi nanang. Saan amabalin amang namnama kami laang ken ni Bernie? Nagkunagan ka nga glako-lako ka?
Dito'y ka lang balay. Ape saan nakapalubusan nga glakaw? Gaputa mo ka pambar mo lang dahita. Agrigrig at ti panagbiag tayo. Kasano kumapambar kulaan? Tapno ag lalaki ka. Anya? Kunam siguro adyak amuan nga. Nagrugit-kit din ti panunot mo? No kumata responsable ka nga asawa kan ama, jak panunutan taglako-lako. Padasam ti rumor dito'y balay. Saan ka na makasablibay? Pasensya kayon, tatang, nanang. Taitaak lang ang nakapasyar dito balayo. Amoyo mo ti ado ti responsibilidad na. Amok, Nansay. Talaga narigat ti opisyal. Kumusta kayon ngay kanina, nang? Ay, mayat kami mo't dito, yan ako. Damag kumot akanayon kanong agapa dagiti agasawa. Gagangay na ah. Saan kanumat ngaminan nagtrabaho ni Bernie? Magtrabaho, mait. No maminsan, san asumrek, tanabartek. Naalayo mo't gaya man di pensyon nyo itabulan. Anya nga iti ginatang yo. Ninanang mo ti pagdamagam. Urayan may abayadan ni Bernay. Anya? Inutang na di pensyon yo? Ay, awan ngamin iditi kwartada. Kat kasapulan dagiti anak da. Anya mo tanday ta, Bernie? No kastamat lang ter aramidan na. Nasaysaya at no pumanaw kayon ditoy. Ay, nansay anak ko. Umay kayon ije balay. Imbag ijay, tabastante kayo. Ay, dito'y kami pailaeng. Nasingpot mo't kada kami ni Bernay. Iso na laang tanong maminsan. Talaga adawatan na kami itibagas ken makan. Kasaritak ni Bernie. Saan ang mabalinday tangar aramidan na? Oh, kumusta? Ni, manang Nancy, nakapasyar ka mat. Umayak mo't bumisita ah. Ay, nabayag saan ka nakabisita dito balay ah. Busy ak ngamin. Kat, anyamot gayam ako, miting at tigam mo. Intod da kanyak ti pakasaknan dagiti senior citizen. Mayat ano kasta manang? Ngam dagiti naganak ko a senior citizen. Jack am mo, no maipapaay mo't lati pagsayaatan da dito'y bukod da pagtaengan. Ay, manang, Kaya't ko kumama kasarita ni Bernie. nakaturog. Aldawon? Nakaturog pa'y laang? Kasta na manang. Agmalmalam nga ginom, aging kaasaanan ang makatakder. Ay, saan ang mabalinday tangar aramidan na? Iso asaan ang maliklikan a dumawat kami iti kwarta dananang kantatang tasan mo't ngagtrabaho. Kasta? Uwan manang, mababain ako na di namot nga rod kaya tagtrabaho. Makangag kanyak day ta, Bernie. Oy, Bernie, agriin ka. Turog laptan, ti amom nga aramidan. Manang Nancy. Bumangon ka dita. Nene. Nakapasar ka mat manang. Agasan day ta? Agmalmalam ka amat maturog? Idinto tada pamilyam anas kan abiyagam? Kaano ka pa yan nagbalin asadot? Sirmon man da ituin. Isumat lagayam nga awanan ti kwarta dananang kantatang. Ta ultimo pensyon da, ut-utangan nyo. Saan mat nga amin manang? Agrason ka pa'y laang. Bernie, no kastoy mo akanayon, maumakan ka ti asawam. Padasan na. Imbag tayo mayak bimisita. Naamwak ti pud na sitwasyon datatang kananang. Saan mi mat idaabay-bayan ah? Anya asaan? No ar-arigan, isudan ti mang bibiyag kada kayo. Di ka lamabain. Agtrabaho ka mo ta? Nagsakit mat ti panagsasaw ni Manang Nancy. Kaslawan ti riknak amasaktan ka dagiti pagbagana. Nasakitan ka? Pudnumot amin dagiti imbagana. Saan ka na nagtrabaho? Gaputaan mo mga adalat na dagiti naganak mo, mabalin mo adawatan. May saka mat! Agtrabaho ka nga mina. Saan na day talabisyom ti unaam? Panunutan da kami pamilyam. Oh, ape akas lang na stress ka nagpasyar dyan datatang kanana. Talaga na stressak. Ape aya. Agasam, ultimo bagas da Bernie, dawatan da kada tatang kananang. Anya? Unay mo't daytan. Isuda akong maatirong mga mangtad kadagiti naganak da, tanapigpigsadang agtrabaho.
Dinamag ko di pensyon dananang kan tatang. Inutang dapay ka no. Ay sus, madimot da ita na. Isong ang marurudak. Sino ngay mati sana makaungit? Alaag ko man kat datatang kan nanang dito'y balay. Di damot ngamin kaya. Saan da ka no ang mapanawan dagiti tarakenda. May mayat ko manukas ta Bareng makapagpanunot da Bernie. Jakmatan mang mangag nga agap-apa dagiti agasawa. Napan ngamin nagtrabaho ni Bernay. Ay kat nasaya at matano kasta. Inungtan ngamin ni Manang na. Kabuteng na ngamin ni Manang na anansay. Rumbang laang agnakam ni Bernay. Ay, anya ngay lakay. Kayat mo ka nga umakartan iti pagyanan. Kahit asino nga iti kadwa da Bernay dito. Si kakit di mo. Pampanunot ang pailaang ni Bernay. Pumanawtan dito uwi tapno agnakam di anak mo. O anya, agtrab-trabaho ni Bernie. Wen manang, Nasaya at matno kasta. napabutngan kan ka. Kasjaya ka talagang agsasao. Amo na ti ugalik. Iso ang nasaya at mat, no umay kaagpasya-pasyar ije balay. Wan kanayo nagton ti umay pumasyar kada kayo. Oh. Mulmulagatan nakmatlatan. Aglisi ka na taw mo nagak. Nabartag ka manan, Italangot. makabulan lasaan ka na ginom iti arak. Ita, nabartag ka manan. Nag-happy-happy kami nga rod. Sakit di mat. Ayan tay sweldom. Datoy, Ay, kurang na ito'y. pinaggatang mo tayo ti arak di Duma. Aggurigor ni Junior. Manon nga aldaw nga aggurigor. May bagan tumatlang de jay. Kasanon ngay, no ada emergency pagkasapulan tayo. Awan pa'y urnong ta. Intaray day di ospital ni Junior. Nangato ka nung amin ti gurigor na. Awan ka nung mati urnong dagiti agasawa. Manula da iti kwartata. Ay nalakay, uray kayat tayo da tulungan. Awan mabalinta. Nabayag mo tayo na saan ta nagtrab-trabaho. Mangnamnama talangan iti pensyon ta. Nasken amamwanda, asaan nga agnanayon at tumulong dagiti naganak. Agpatinggamat ti panagtulong tinaganak kadagiti anak da lakay. Oh, sa dino ti papanang. Ijay da Bernie. Masakit ka no di anak da. Sigurado ada tatang kan nanang manen ti inasit kanda, ano kasta? Takmanon aday ta Bernie no kasta ti aramidan na. Talaga nga ipanaw kung datatang kanna ng ijay no kastalaan. Bakit? Saan mo kung mapagturayan ti pudot ti ulong? Laglagi pam, saanan nga ubing jay kabsat mo nga ungtam? No di na kayat ti maungtan, di na nga rod aramidon ti jak kayat. Apay asaan kayo nga umasidag kanya? Apay adatatang kanna ng tikulkulitan nyo? Awan kwartami manang. No nagtrabaho ka kuma, di nakaornong ka. Nagadunga aldaw ti sinayang mo, Bernie. Anya ita? Emergency? Awan urnong yo? Jakmat amo mapasamak ti kastoy manang. Iso nga rod arumbang asaganaan nyo dagitoy kakastoy apaspasamak. Saan amaliklikan dagitoy? Ngem, maisaganaan. Manang. Ay, alao kung datatang ka na ng ijabalay. Puro mutlaang stress ti ipapaayo kadakwada ditoy. Alak idan, tapno masursuro yu ti tumakder iti bukod yu asaka. Nasken laeng ti kinagagat ken panagsalukag nang runa kadagiti agasawa tapno saan nga agbisin ti pamilyada. Agtinulong da iti rigat man ken ginawa. Papagayam ditan ti nagibusan ti maysapay a pakasalitaan. Anay tampok diti programa tayo, dalan kinapudno ken biag. Insurat
para iti radyo ni Elena Nudo, iti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tin kay panagtarabay na inbag nga oras kada kayo amin.